Što počinje rakijom, završava svadbom. U jesen, kada sazriju šljive, u mnogim dvorištima počinje pečenje rakije. Dim iz kotla i miris voća znače samo jedno, počelo je pečenje. Vino i pivo poznati su još od davnina, a destilacija alkohola pojavila se kasnije u arapskom svijetu. Odande se preko Mediterana proširila u Europu još u srednjem vijeku. Pečenje rakije može početi tek kada voće odleži i počne vriti. Jedan ciklus traje između 2 i 4 sata. A ako je ekipa jaka, tura pijenja zna potrajati znatno kraće. Koliko će se rakije dobiti ovisi o vrsti i zrelosti šljiva. Iz 100 kg šljiva obično se dobije 10 do 15 litara rakije jačine oko 16 gradi, što je približno 40% alkohola. Tradicija pripreme šljivovice danas je upisana na UNESCO listu nematerijalne baštine. Rakija je dio slavlja i običaja, ali kao i svaki alkohol može biti opasna ako se izgubi mjera. Prometne nesreće pod utjecajem alkohola i dalje su stvarnost. Podsjetnik da alkohol i volan ne idu zajedno. U selu Pranjani rodila se ideja da se najbolja rakija ne samo pije, nego i ocjenjuje. Tako je nastala rakijada, natjecanje u kojem svako vjeruje da je njegova rakija najbolja. Ljudi ovog kraja su natjecateljskog duha, zato se trenira svugdje, od kuće do njive, a ni žene u treningu ne zaostaju. Dok roditelji, stričevi, tetke i ostala rodbina treniraju do pomračenja uma, djeci je trening strogo zabranjen. Nekad malo lokalno natjecanje danas okuplja sudionike iz raznih krajeva, pa i iz inozemstva. Ponekad se čini da se više natječe u izdržljivosti nego u kvaliteti rakije. A mamurluk se ovdje, kažu, liječi novim treningom. Guča je mjesto gdje truba prodire do koske. Kad trube zasviraju, razgovor prestaje, a ljudi jure u kolo kao da je sniženje. Na početku je ideja bila jednostavna, okupiti trubače i vidjeti čija svira najbolje. S vremenom je guča rasla, malo natjecanje pretvorilo se u veliki festival. Kako je festival rastao, počeli su se pojavljivati i prigodni pjevači koji nisu imali puno veze s trubom, ali su imali publiku. A publika je donosila i lovu, kao i prekaljene zaljubljenike u kulturu, direktno s treninga iz Pranjana. Ali za one koji dolaze zbog prave trube, razlog je i danas isti. U Leskovcu se meso ne vrti, nego okreće na roštilju, gdje pljeskavica i ćevapi cvrče dok se okreću, kao kolo u Guči. Uz meso ovdje obavezno dolaze i ljute paprike iz Leskovca, male, ali dovoljno jake da probude i najhrabrije. A tu su i žute paprike uronjene u vrhnje, čvrste, blago kiselkaste i taman da rashlade nakon ljutine. A kad dođu gosti iz Vranje, čuje se samo daj jednu pljeskavicu, malo paprike i leb. S vremenom je roštilj postao toliko poznat da je nastao i veliki festival posvećen samo njemu. A vjerovali ili ne, čak i kad Piroćanci dođu, ne ostanu samo na gledanje. A rijetko dolaze bez svog kačkavalja. A neki kažu da se i u Leskovcu može trenirati, za kulturnu manifestaciju u Pranjanima. Naravno, sve počinje iz ljubavi, barem tako kažu mladenci. Najprije dolazi rakija, da se nazdravi i razbije trema. Onda dolazi muzika, trube zasviraju, a ljudi jure u kolo kao da su na sutjesci. Na stolovima stiže meso, pljeskavice, ćevapi i paprike, a poneki gost već se priprema za drugi trening za Pranjane. Kako večer odmiče, rakija ide brže, muzika glasnije, kolo sve šire, a mlada mladoženji već pokazuje konkretne planove. Sutradan prike su se uz UNESCO-vu rakiju posvađale oko miraza. Kuma se negdje izgubila, pjevač nestao. A onda, treći dan, dok mlada broji pare, mladoženja uz oproštajnu rakiju tjera preostale goste. Jer mora vratiti i platiti šator. A u sljedećem videu idemo na vedrije teme, vampire i tarabiće.